Pamiarsa kawentanan usaha menengah kecil lan mikro utawi UMKM dahat kabuatang ring sajeroning nguangun perekonomian Bali. Puni kemawinan UMKM kesokong mangdene nincap dados UMKM modern. UMKM modern puniki sideng limbah antuk digital saha masarang produk antuk online. General Manager PLN UID Bali Iwain Udayana Mausang, UMKM modern kedadosang tetujon ring gala pungkuran. Puni kemawinan dawa guarse kali tali pitu PLN sampun nyayuben 930 siki UMKM ring Bali saking mekudang-kudang kategori sekadi food, fashion craft, perdagangan industri jasa miwasan lianan. Saking kewentenan UMKM binaan BUMN Inucap, wenten 900 UMKM sampun go modern, satak seket kutus kejantenang sampun go digital. Taler malih 113 UMKM sampun go online. Kawawahen ring rumah BUMN, penyarengan PLN kedadosan genah utama ring sejeroning limbakang UMKM larapan pembinaan tur pelatihan. Punika talar kedadosang basecamp milenial, saha coworking space oleh para anggo UMKM milenial sane kedaut ring bage entrepreneur ring sejeroning genah ngelimbakang pengaruhan. Pemekas ring warse kali tali-kali likur rumah BUMN Denpasar sampun ngemargiang selikur kelas workshop, petang dasa 3 sesi coaching klinik, miwah 3 dasa 7 partisipasi event lokal nasional taler internasional. UMKM ring Bali sumakan pisan untuk ngemilitin parikrama turmaning pelatihan sane kemargiang ring rumah BUMN Denpasar. Staf khusus 3 Menteri BUMN bidang komunikasi publik Arya Sinulinga ngowehin, rauh mangkin perusahaan BUMN mangdane mesikian nyokong penglimbakang UMKM, silih tunggalnyane melarapan ngangge produk-produk UMKM. Kementerian BUMN ngulengang pisan antuk ngelimbakang UMKM. Puni kemawinan pai ketandane sampun melancaran ngiterin Indonesia tur memblik bagang langsung majeng angge UMKM. Saha nampenen pekeng sane karepin salami puniki. Bali Pos Nguningayang.